Kumanovec si gi puštil nozete podolgo od zabranata posetavo Sveti Nikole mu donese krivična. Imeno lice to su inicijali R.I. na возраст od 51 godina od septembri lani imal sudska zabrana vo koja stoji deka ne smeje da se zakanuva, da ja voznemiruva i da se približuva na rastojanije pomalo od 100 metri do devojka od Sveti Nikole. Junačko srce izdržalo samo 4 meseci. Pred nekoliko denovi voružen so šarmi ubavi zborovi toj tropnel na vratata od devojkata. Otkako tatko i ne pokažal razbiranje za negovite dobri nameri, toj karakter ti rešenosta mu je skršil so čekan, zakonuvajki se deka sonego ke mu je skrši i glavata. I pokraj zabranate i negoduvanje to na semejstvo to toj vlegol vonivni od dom, a od tamu nadvorgu izvadila policijata. Od denes Kumanovec to so krivična prijava za neizvršuvanje na sudska odluka. So krivična prijava od denesi i kočanec od S.A. star 36 godini, no i negovite dvajca maloletni vnuci so koji zajedno gi krade, a zvonata od Pantelej.